U okviru ovogodišnjeg festivala Ljubavi u Vrnjačkoj Banji imamo veliko zadovoljstvo da zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta propagiramo no hate speech kampanju. U okviru festivala nalazi sezona gdje će mladi imati prilike da čuju o značaju i nešto više o samoj kampanji protiv govora mržnje na internetu, gdje će se informisati koliko je važno da internet koriste na pravi način i da ljubav bude jedini moto kada se koristi internet. Za mene govor mržnje su negativni stavovi o svemu što je različito. U ime Festa zahvaljujem se nacionalnoj kampanji za borbu protiv govora mržnje i bilo nam je jako drago sređivati. But sometimes you said, oh, in this picture, this one really looks fat, or what is with your hair, or something that can offend some other, human beings. And, you made a comment not thinking that this innocent sentence is really hate speech online. So it's not only cruelty, it's not only offending, it can be the simple comment you made toward other people. For example, today we discussed the statistics, and we had one girl in Serbian school. She got like 10 comments under her picture. Oh, you're so fat here. She tried to suicide herself after this photo. So hate speech online can be very cruel. It takes change on physical appearance, on your sexual identity, gender identity, or whatever. So everything that makes you different than something that is considered regular. Šta je za mene govor mržnje? Pa ne znam, kad vređaš nekog, ne znam. To je ono što mi ne znamo. Što mi ne znamo, stvarno, upravo si, ne znamo što je govor mržnje, mi ga ne govorimo. Mi ne poznajemo taj jezik, mi poznajemo jezik i ljubav. Govor mržnje je za mene ono što ja nemam uključeno u svakodnevni govor, na primjer. Nemojte se ljute, da. Dobre, kaže. 3, 2, 1. Bez nenávisti!